Ele eta si Karso gaya molor nu kos kitu. Coba ngacai deui. Dih tengeling teuing. Dih, najis. Tembok banyak. Sakeun ku sia Karso, bungana eta, acai meni hangru. Banjir kenapa cuma tsunami eta ombak disungut sia meni santer gitu. Manya aya ombak disungut aing nya eta buktina amben menikot jibruk gitu. Mana yo geding dina kuat santer ombakna. Gua aing mata kudang soten dang ngadenge suara ombak disungut sia kocing gelebus. Si anjing. Oh ayo ah Ka mana kemana we hayu yang anu eueuh lain hayu we nganu eueuh. Si anjing. Yeah. 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 Itu saya itu itu saya itu Naon sok? itu saha Halo everybody. Naja. Macam mana pula lah kau ini? Mana ngomong kos gitu? Orang mana? Kau tak mengerti awak orang Medan? Ah, orang Medan. Betul itu. Di Batak. Betul. Oh, tos lila di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan ya? Ada ikan lila mujair? Eta mah ikan nira tuh anjing. Oh, cenyawan bahasa Sunda merenya. Sudah lama di Sunda. Hah? Sudah lama di Sunda. Nyak kinten pilusasi. Goblok. Ditanya bahasa Indonesia nembalan Sunda. Ari aran mana saha? Nama awak? Ucok Marurung. Hah? Ucok kumarurung. Betul itu. Ai di dia jeung saha? Sama de awak. Saha arana? Butet Marurung. Yeay, ari ihu marurung. Adina buta turung. Keluarga panas tadi sebenarnya. Bagaimana arana saha? Apa awak? Saha arana? Siga rantang. Siga rantang. Ari indung mana arana saha? Ya siga termos. Ari aran aki. Ya siga seeng. Oh. Keluarga perabot dapur orang. Gak ada uyut tahu Saya mal benar. Siga rantang. Muka kau tuh yang tak benar, gak jelas sekali tuh orang. Umah hurung. Butet terung. Siga termos. Siga rantang. Siga tahu. Goblok kali kau. Hayu aca, pas berang sih ya. Hayu atuh, nggak sering saya lain. Pedi ya. Aduh. Korek. Blebuk abe oge timbang newak awewe hijau oge menekuat unu becus. Maaf juragan sencana. Kunaon? Sebenarnya mah kamari ge arek beunang bos. Tapi naon Aisyah? aya 2 jelema anu ngaganggu bos. Wani anta jelema. Sahan wani ka aing? Jelema oge lain juga jelema biasa bos. Maksudna Soalnya warna kulitna oge aneh bos. aneh kumaha Aisyah kulitna? Warna kulitna teh hidung bos.
parat nepi ka suku-suku. Tah, jalma anu hiji dina mah make iket bodas, warna kulitna coklat jika ti kotok. Alah, geus lah. Ayeuna mah tong mikiran jelema nu kos itu. Ayeuna mah urang ka kolotasi wati wae yeuh. Arek naon, Bos? Rek nagih hutang. Bayarna lamun teu mayar-mayar kena wae, urang bawa tasi wati. Oh, siap, Bos. Action. Ini, najis, saya mau ku aing. Ulan ka dieu. Ka ditu keluar ka ditu. Jadi 2 kilo action. Yeah, yeah, Action. yeah, yeah, yeah. Action. Lu action. Tilu tong pokoknya jadi 2 kilo namanya kamar gen kasih lo dilain. Jadi 2 kilo action. Ya ya action. Itu saya teh. Kilo action. Action. Itu saya teh. Naon saya teh? Itu saya teh. Action. Itu saya teh. Naon sok? Itu saya. Action. Halo everybody. Kilo action. Halo everybody. Action. Halo everybody. Action. Kilo action. Action. Macam mana pula laku ini? Ekspresi gen, aku si Dodi jadi 2 kilo action. Ngomong apa gitu? Orang mana? Action. Gening. Action. Mana ngomong apa gitu? Orang mana? Action. Kau tak mengerti awak orang Medan? Action. Orang Medan. Action. Ayo ampun. Itu dia aja tuh, guys. Ayo, action. Orang Medan. Action. Bang muka itu jadi 2 kilo action. Hah? Orang Medan. Action. Hah? Orang Medan. Kilo action. Hah? Orang Medan. Action. Betul itu. Tarik ngomongnya jadi 2 kilo action. Betul itu. Action. Jadi belum. Action. Di Batak. Action. Betul. Action. Betul itu. Action. Oh, terus lila di Sunda. Action. Apa itu lila? Lila itu ikan? Nanti. Action. Apa itu lila? Lila itu ikan ya? Ikan mujair. Lila. Action. Apa itu lila? Lila itu ikan ya? Ada ikan lila mujair? Action. Kita ikan nila tuh anjing. Action. Oh, cenyawan bahasa Sunda berenya. Sudah lama di Sunda. Action. Hah? Hah? Action. Sudah lama di Sunda. Action. Kinten ilustrasi. Action. Goblok deh. Temalan bahasa Indonesia Action. ditanya bahasa Indonesia, temalan Sunda. Kilo action. Goblok deh. Ditanya bahasa Indonesia, ditemalan Sunda. Kilo action. Goblok deh. Ditanya bahasa Indonesia, temalan Sunda. Kilo action. Ari aren mana saha? Kilo action. Nama awak? Kilo action. Heeh. Action. Ucok marurung. Action. Ucok marurung. Kilo action. Hah? Ucok kemar urung. Action. Betul itu. Action. Ai dia jeung saha? Action. Sama di awak. Ye, itu jadi action. Sama di Action. sama di awak. Action. Saha arana? Kilo action. Saha arana? Gigi 2 kilo action. Butet marurung. Action. Yeay, ari ieu marurung, adina buta turung. Keluarga panas tiris sebenarnya. Panas tiris. Kilo action. Yeay, ari ieu marurung, adina buta turung. Keluarga panas tiris sebenarnya. Action. Yeay, ari ieu Kurang kuma. Kilo action. Yeay, ari ieu marurung, adina buta turung. Keluarga panas tiris sebenarnya. Bapak mana arana saha? Action. Bapak awak. 2 kilo action. Heeh, saha arana? Action. Siga rantang. Action. Siga rantang. Action. Siga lantang. Ari nu mana arana saha? Action. Ya siga termos. Cing, kan gini. 2 kilo action. Ya siga termos. Action. Ari aran aki. Kilo action. Ya siga seeng. Action. Ya siga seeng. Action. Oh, keluarga pernah botak pun. Action. Juga ada uyu tahu Action. Juga ada uyu tahu Action. Saya Action. saya mana siga lantang. Action. Muka kau tuh yang tak benar. Gak jelas sekali tuh orang. Action. Kumaha urung? Buta dorong. Siga lantang. Siga tahu. Coba media, media. Korek, korek. Siap, Mas. Rokok mana rokok? Ayo rokok ya. Mana, Mas? Mana? Aduh.